Maar ja, guys. Het was gewoon... Het klinkt zo net als een steen. Breek nou net. Schimpje van me. Jy moet eintlik insit. Yo. Het was gewoon 56% aangespraak podcast. Een podcast waar ze hebben gemaakt en waar ze lekker samen praat. Nooit al bij je gepraat al. Het laatste gevraagd op episode 50. Veel gunsteling gasten was. Nee, maar ik moet zeggen, die is meer gunsteling gasten. Die andere gasten gaan ook maar die gasten. Nee, ik kan niet pikken. Voor ik begin, jullie weten mos, aan die vee rechterkant. Hij is, ik wil een lange baan nog steeds een terraatzetter, guys. Hij is een terraatzetter. Aha, lots. Ja, Buddha Jones is het, hè? Ja, man. En zij is terug. Met samosas. Mas Some business, yes, buy one, get one free. Ja, guys, hoe gaan we met jullie, man? Ik heb klaar hoe gaan we met jullie. Maar als je nou rijdt, guys, hoe gaan we Buddha Jones? Hoe gaan we met jullie? Gaan we right mee, bro. Right? Voor die camera's gaat het goed. En hij is ook gevaarlijk, man. Verstaan je? Voor die camera's gaat het goed. Bij mij zeggen. Maar, you know what, overall, loads, ik is naam ook. Goed. Verstaan je? Grateful. Ik eet een week, ik lieve. You know, ik kost om te eten. Ik is na. Hoe gaan hij zo'n roof over mij? Yes. En hoe gaat het met mevrouw Frans, man? Hij is nog steeds Frans, man. Zij werken dat zelf. Dat was Yes. I can bearing. Dit gaan baie goed, dankie. Ik heb gewag dat ons alleen moet skip. So I can have this moment. Ja, Christmas. Yes, guys. So, André, nee. Kijk voor je zo. Ons het samen geswat. Many years ago. En toen, hij heeft de company opgemaakt. En hij heeft een partner. En toen... Dat is André. André Skipper. Ja, maak op. En toen hij voor ons gegeven. Dus. No? Come on, André, go. Ja, lijkt maar zoals niet. So, dit is G-Sport. Kijk voor ons, joh. G-Sports, Dat is jong. die cutie. Dat is onze Buddha Jules. Hoi! Ik zie het. Hoi! Hoi! Jy is gevaarlijk, mos. Ik zie ook die ANC. Ik denk, wat zo'n ANC t-shirt laat die? Ik zie dat is awesome. Wow! Dat is maat. Dat is kwaai. So, dankie André en partner voor blessing de podcast. Nee, dat is zo leuk, bro. Ja. En ek is baie trots op hom want sy company doen goed. Hy het redelike paar skole wat hy die sportswear verskaf. Ek het gesê sy goed stuur ons sal so 'n minute of 2 aan hom afstaan net om hulle company te bemark. André Skippers van Grabouw. Kijk, so die is 'n vermaak en praat podcast t-shirt. Ja, is Kijk ons. zo. Hy het En die hulle sports design. week, G-Sports week, né? Nee, dat is solid met hom. Sportswear. Hij is maat. Hy Hy kan het die mos design of hy het die design. Sy company is doing very well. Dat is maat. So, call it excellent. hou boere. Nice, Jay. Ja, nee, dat is kwaai. Nee, dat is maat. Thank you, André. From G-Sports. Alipad van Grabouw. Waar die mense weer sê, jy ken ook niks, jy's 'n guy. Nou, kan je anak laten trainen, kan je dus eerst erin. Ja. Kaya dan André, man. Ik like die design, dat is baie nice. So ja, so kyk miskien as ons nog ons branding moet doen. Nee, sal ons goed doen om so hy smart, hy is uniek bestaan. En ek like die stof, so het gaan nie by die en die kwaliteit is redelik nice, so. So definitief, dankie André, man. Hy is 'n ster. Kijk, hij heeft nog eens mooi laten zeggen. Nee, alles nog eens. Zo ja, voor ons begin, guys, ne? Ik weet, ons is een beetje moeg, guys. Het is einde van het jaar. So ik kan zeggen, als je 4 kwartaal, guys, ne? Als het te laat. Kijk, nou, ik kan niet jouw sokken opdringen, nou niet als het te laat. Als je nog een sparen hebt, als je nog even gaan draven hebt, als je nog even gaan jammen hebt. My six En je nog wat die recente gaan doen. Als je een sixpack zoekt, zoals bij dat Jules zegt, gaat naar die 10 doen. Naar die baard doen. En dat sixpack ga je nog meer krijgen die jaren. Volgende jaar, ne? So, probeer maar volgend jaar. Ongelukkig. Probeer volgend jaar, als je nog te laat is. Maar voor die jaar is het te laat. So, try volgend jaar. Maar ik denk, ons die laatste strik van
2025 guys, so kom ons terug. Ons hou aan, ons gee nie op nie. As jy sukkel met mental health, moet nie opgee nie. Jy het soveel gemaakt, moet nie nou opgee nie, ne? Jy sal elke een van moet weet, waar even jy tegen gaan, terug die man, ne? Het sal beter raak, volgende jaar. Morgen skyn die son Morgen weer. skyn die son weer, ne? Hallo, as te laat. As jy mental health issues het, is te It's laat. never too late. As te I laat. contradict him every Is day. te laat. Like, Sorry, mentally. Is Oh, but no. don't give up, guys. Mental experiment. As nooit te laat nie. En dan As guys, nou- mental, as het mental komt, is nog niet dat we mental. Ja, guys. Never too late. Misschien geef daar voor ons een word op de podcast. Is dat weer een nieuwe phone, hè? Nee, ik moet nog upgrade. Zeg een upgrade. Okay, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Psalm 141 verse 3. En die focus hier self-control. En ek dink net guys, ons is op pad festive toe en die way ons praat en omgaan, laat dit mooi positiewe woorde is. Ons het nou net genoem van almal as 'n gemoedere is hoog en mense is geïrriteerd. 'n Mens kan sien dat die moegheid van die einde van die jaar is besig om op te kom oral. Mense wil nie in rye meer staan nie. Die simpelste ding trigger iemand. You know, so ons moet regtig maar net geduld oefen en positiewe woorde uiter. That is a great word of the day. En ek dink hy is sommer skrifgetjie vir my is kon vir my. Vir ek staan op en ek sê myself, be intentional with the words you speak. Verstaan? En toe maak ek my eerste, ek try elke oggend om 'n Facebook status te maak. Ek weet as ek nou man, verstaan jy? Ek weet as jy ook sien ek het die tyd of sit dit dan as op. Ek dink ook met myself, alright, met hy, toe wil ek iets as ons skryf as eerste post los en toe sê ek, delete. Because what you don't need feels you want to be intentional Yeah, with the with words the that you words, speak. yes. Verstaan jy? Sê dat my word is be grateful. Yes. Verstaan jy? En heel dag met die week as ek ook like en as ek iets wil sê, check myself, nou ja, moet nie nou praat met dit sê nie, be intentional. So ek try en is vir my mas net weer as 'n reminder en confirmation dat jy pas net mooi. A gentle reminder. Yes. Gentle reminder. And counting to 10. Ja, sommige kere kan jy baie kwaai wees. Ek tel baie tot 10 deesdae. Baie tot 10. Tell myself to come. Sometimes we can make it langer. 20. As waar 20, misschien 19. Misschien te kort. Soms is het te kort. Moet jy 'n bietjie langer dan 10. Maar zelf bij jou is baie belangrijk. Ik denk, dat is baie wat onze downfall. Ons gaan jezelf bij jeugd. Dat komt bij de eten. Hoe je mensen behandelt. Met jouw eigen issues. En wat je wil praten. Zelf bij jou was het dan wat baie van onze downfall is. Self-control, ja. Zelfcontrole, ne? Bestaan hy dinge nog mee, bro? Want dit lyk my we just do things because wij het maak ons laat goed voel of dinge so. That's Zelf bij jou. self because ek even dink met my lewe ook. I don't know me, bro, if I'm still practicing self-control by sommige goede. Verstaan jy, sommige goede dan kap ek net heeltemal uit. You know, but ek sê daai self-control dan Dat is is my nou kom by is jou dit deel- emotions. Of geld spend. of Of geld spend of jy kan dinge nie so by, verstaan jy. Ek is eens meer op hy ding van hey, Oh, that's I a ding so self-control. Just do. Maar ja. So praat van selfcontrole. Wat sal julle sê, wat is die een ding wat vir julle dinge wat julle hy trigger wat jy jouself beloog? Wat sal een ding is? 'n Rassus Uh, because why ek is nog bedink van nee maar reg, rassus. Ek is nog bedink van you know what trying to manage my anger lots because ek het 'n klomp anger my dog. En frustration. frustration, ek sou sê frustration man. Verstaan jy? Maar gaan na anger toe. En dan gaan ja, dan gaan ek om na anger toe. En ek try my anger because why as jy die hele tyd anger as mense dinge as you give power away en nog as jy mamma kan make kwaad maar Exactly. By jou like so om te sien hoe dinge is ek. Maar 'n rassisme bro, dat is 'n ding van self-control. Ek Ja, dat is my was ie. Ek is aan kalm. manne. Ek kan, ja, no, weet jy. As jy 'n man sien dan raak jy smaklik hoor. Ja. Ek Jy het dan so geskok jong. Daai klink horribaal. Lekker Horrible. Jy Man is gepits. man as jy pats. No weaklings man. Weaklings.
As jy dit Ek is op 'n alpha vibe. smart. Ek het nou reg te besef ek the power of moving solo, man. 'n Mens vergeet die krag van alleen beweeg. Nee, hy is baie kragtig. But is it gezond though, guys? Being alone all the time, moving. En ek vra because is bekommernis, nie bekommernis nie. Ek love it om alleen te wees lots. Dis altyd. Maar jy moet nie 98%. sien wanneer dit miskien begin 'n red flag raak. Soos nou, ek is op 'n mission. Ek het assignments wat ek moet submit voor Vrydag. So ek kan nie nou tyd waste. Verstaan jy, met hangouts, ek moet gefokus Want ek geniet die alleentyd my bra, né? Because I go and dink. En ek sê ek weet nie is daai man sommer kyk dan myself I'm living too much here. En dan sê ek myself ook na ek my alone time gehad, dan sê ek myself you missing out on life, my bro. Kyk die mense hier so geniet hulle dit en daai en dit en dis 'n deel van dit. Ja, but honestly, bro, Jules, my experience nou is 'n mens het nie meer quality conversations hier. En wat ek daarmee bedoel is ek is seker maar op 'n ander vlak wat ek beweeg. So ek is nie gossip vibes en so kopie. Ek pisses me off. Ek kan nie. Goeie punt, ja. Vir my is dit kom ons praat oor hoe gaan ons land koop. Sulke goed. Ek is dit. Verstaan jy? En is nie lekker as jy beweeg Of kom ons praat oor hoe jy voel, man. Sien jy? of how can I deal with this better? Of sulke opbouende gesprekke is ek wegloop van jou waarmee ek kan voel ja, dit was nou 'n goeie conversation. Soos wat Jamie ook gesê het, jy moet kan voel ligter. Jy moet nie weer voel nie. So dis my fokus nou en tyd met wie mens spend is ook belangrik op die einde van die dag. Tyd is kosbaar, ja. Tyd is Ja, kosbaar. tyd kry jy nie terug nie. Nobody's perfect, but at least, you know. Hy het 'n goeie punt. Ek skryf by myself meer ek het wanneer ek verder het. As jy nie ander mense dieselfde kan treat nie. Ek het dat as jy ander mense daarvoor hanteer as 'n volgende status of whatever is, ek Hy's 'n ding hier rond. ek kan nie my eerlik sê nee, maar iemand met kinders, sy wat een kind reg en 'n kind bans in die reg. Dan iemand as 'n myne te trigger. Ek kan nie meer haar voorsit in my mond doen nie. Ek sal sê nee, maar ek hou nie van dit nie. So yes. Waar begin ons, guys? Waar begin ons? Where do we start? Ek kan niks sien. Ons kan seker begin by die ouer topics, maar klaar maar verby is dit. Ons begin by die Milton skoolkinders die polisie. Is dit gesien al? As nou veel gevorder al, sake is gemaak. Hulle het nog nie straf gekry nie. Dan is jy gou nie mas Is jy gou nie. Sê maar weer hulle Ons as is Afrika. In South Africa, you know mos. Is ek nog postpone tot next year? We are South Africans. Al wat jy hier gou kom met Afrika seker maar the lower is 60 seconds. 60 seconds, ja. Maar dit is wel nie goed, maar dit En die kinders word gouer deliver. Jo, jy weet maar, did you guys, het julle die steeds gesien? maar Vir oggend se burger. ja, ek het dit op Het jy raai? ja, maar goed maar kom. Baie sê as ander was dit bully. Net gou hy, want baie sê nee, hy's 'n soul, hy gaan nie hy bully noem nie, hy's 'n soul. Soms hy is bully. There's assault with bodily harm. Wat noem jy dit? Assault with grievously bully to cause grievously bully. Because what do you mean? Kijk, as assault volgens my lots, wat het bully maak is because why dit is in die, environment of the school. Here we go. Daar is een ander ding wat nou die title geef bullying. But hy is regtig 'n assault my mas. Ek kan nie sê hoe slaan hy jongens Die klomp. rage wat hy ookie, hy kan 'n deep rooted trauma. Onthou julle hoe was ons geboelie op skool? Die goedjies da. Maar nie so nie my bro. Hy is regtig 'n assault. Daai ding. Maar see. that's something deeper behind. So Ek stem mee saam. aggression. I don't agree with it. Because Malatan is nie 'n government school nie. Milton. High school. Is 'n prestige school. Is Ja man. semi Nee man. Ek stem mee saam dat hulle iets fout met hulle asof hulle 'n tipe trauma ding het. As 'n tipe 'n power ding. Wat jy sien wat gebeur of hy ewe is met sy huis of whatever. En hy voel
As jy inkom Hy in 'n kan dit klas, oral, hy kan dit oral toepas. Mm. En dis maar selfs by ek of selfs hoe mense soos buite behandel, verstaan? As ek weet ek kom uit 'n bietjie plek wat so sit, ek ontmoet veel miskien by 'n kuier of so. Miskien hy vir 'n net wil afsou en wil voel as bitter as hy raak op 'n dwing en so aan te verstaan. En dan moet hulle ook jy as ek saam oos, maar sy is op die tafel oos kan weer. En ek het groepies man, ek het groepies, maar dan iewers dinge kan doen as hulle saam is. Maar nou sien, dit is waar die gevaar lê. Waar is ons gesonde boys groups wat gesond is nou? En net die storie van Western ook daai ouetjie. Is dit nou 'n nuwe trend wat ons wil die goeders laat trend op social media? Want hy is actually a reflection wat jy van jouself dink op die einde van die dag. En jy het 'n low self-esteem. En even die video gemaak het. Dis net hartseer om dit te sien en die feit dat dit gebeur en dit is jong seuns wat loopbane ook nou nie meer het nie, apparently. Ja. Because Ek weet maar there's consequences to your actions, man. Jong oud. Ja, irrespectief en maak ook nie saak wat se power connections jou ouers het. Iewers moet iets gebeur of 'n voorbeeld moet gemaak word dat ons kinders besef. Ek weet maar Think before you die kinders maak al mekaar dood op skool, bro. So ja. Hoe was ons bang That's geweest? scary. Okay, ons dan nog hoe was ons bang geweest om so op te tree op skool? I think. Want dit is onaanvaarbare gedrag. Dat is 'n discipline mee, bro. En ook gewit om 'n lyn te trap. Ook gewit of wat te doen verstaan. En dis hoekom ek sê ons bullying was nie so nie. Ons bullies sal kom klap jou agter die kop. Is irriterend. Verstaan jy? Maar is daai is die tipe bullying wat 'n man gehad het. Maar vandag, ai. We're moving in a very, very dangerous direction. But yeah, Corporal punishment gone. Discipline gone. Ek hoop maar alle leerheid en dan van geskik in die dag verstaan. Maar sal jy sê dat alles moet nou, as mos 'n hofsaak nou, né? Wat sê hulle sê wat moet die hof sê? Gaan in tronk. Die Junior magistraat tronk. of die regter of whoever gaan sit in die saak is under a lot of pressure want Baie pressure, né? dit gaan bepaal hoe die ding gaan. Verstaan jy, want die ding moet letterlik nou in die kiem gesmoor word. So sê hy of sy of whoever die saak gaan hanteer. And because why you know what, society sit klap pressure op haar. Maar nou moet jy dink ook dis en ek maak hier 'n verskoning vir hulle met hulle laities nog is die lots. Verkeerd is verkeerd my bro en hy's groot mens crime. Almal is 18 hè. Nee. Hulle is 18 jaar. Maar nou moet die magistraat gaan check, ja, die pressure van society. Ek moet vir hulle want society soek hulle agterpas. Verstaan jy? But also die laities het nog 'n future, so do we want to take 5 laities a future net so weg and they will become nothing in life because of an incident wat by 'n skool gedinge sit en julle minds is nog nie daartoe om te kan dink ons mag dit goed te doen nie. Verstaan jy? So Nou ek gaan 'n moeilike judgment wie sal ek sê, hè? Is tough. En dit nou is ons organiseer is moeilik. Ek dink met ondervinding is the child as ek gaan dit different operate. As my different op alle ons kan nou hoe voel. Hulle gaan eers eindig. Ons dit kan nou hoe die publiek is. Hulle gaan eers hy kan se dan kyk hoe sy mind is, hoe dinge is en hoe ons optree met hom. En as hy gaan kom ewen hoe ver die saak gaan, ons gaan kom beskuldig van instelf. Geloof as daar miskien wees 'n tipe van ooit die dag goed wat jy kan iemand stuur om te leer. En ek glo nie van om so orde van hulle tong te stuur nie. Sy maak kinders eerlik. Dus kyk, wat is ons naam? Die vorm, wat moet die vorm? Sulke plekke, so na plekke. Ongelukkig, nou dat spek na die plekke toe. Maar ons kan dit eerder raso. Want nou die capacity of whatever om hulle te rehabiliteer. Yes, sy leer om net slimmer te wees. Ja. 2 of 3 beter krimineel te raak. Ja, so op baie orde, dis kom sê dit gaan nie moeilik as ek weet wat dit was gister daar was en as daar is nou nie groot mense wat nou ek weet nie wil gaan sien as 'n solde wat ewe nie. Dis nog 'n ander vraag.
Maar die pres hem nog gemaakt dat die zaak zo wat assault. Maar ons kijk maar. Maar ik zeg ook maar als een learning voor hem, misschien één dag beter dat wist, als een goede mensen gaan wist, verstaan. That's bad. En daar zei dat we alle om uit te draaien. Waar het op pad was om uit te draaien, verstaan. Om politie te wist, in die werksplek, of in die society, of zo met mensen, verstaan. En dat zijn altijd die bullies in die werksplekke as mense wat altyd geboelie was. Verstaan jy? Nou sê Hij wordt altijd een politie bij de huis. Hij wordt een politie bij de huis. vrou, verstaan Nou, jy? dat weet toe. Kom maar Jy wil dan weet die hoe- vrouwen. die ding is, verstaan jy? Wauw. Ek het zoiets gelees, As jy mense in as- positions of power, wat nou die werk, boelie, As- hulle was gedinge as wat jy doen en... Nee, Allemaal weer het maar niemand doen. Ja, daai dink jy om myself aan mos jouself te werk of om 'n beter manager te ja, raak. dink ek of met een myself, beter- jy is mos 'n twee keer gewees op skool. Verstaan jy? Nou is ek ons boelie, so ons moet eintlik opstaan teen jou. Sien jy? Kind is dwergie. Ja? Nee, want als je bijna bij de weersplek, alle liefjes, Ja. alle bij de huis. En elke keer wat er leed is bij de weersplek. Dis net Als sê. mensen onder Maar elkaar dan zaten, dat is hoekom allow julle die optrede? Dis ons allemaal ons het lauwe. ons ja, ons allemaal almal het lauw. gepraat oor toxic workplaces en jou mental health is nog steeds mental health man. Your mental health by die weer. How do you balance these things? Mensen boeken afsturen, ik weet dat mensen afsturen dat boek, alle komen weer. Terwijl mensen doen aan de kerk. Mensen wat andere boeken hebben geplekken, want die weersplek gaat er veel. Ja. En die kampers, ja, doen niks even staan. En als hij die kampers doen niks, maar gaat zijn nou wist, dan nog geld nodig. Alleen ze gaan nou eens toch aan maar die jongen is nog werkloos. Is bad, né? Dat is bad, ja. Dis hoekom ek Japan toe gaan. Hulle focus baie op mental health, you know. Dat is een goede plek. It's a thing there. Van het ook kost soms al. Ja. Volgende is, Ek kan hij nog of is het, niks maar die sien. burger en het was, ik Oh, ja. lees die burger, Is die burger. was die burger, ja. Maar dat krijg je ook ergens vanaf. So die burger print nog koerant. Bestaan koerante? Was een in Saudi laatst week gepraat, hulle koop koranten die Weslanden. Ja, Kyk nie van die ek is Westlander, ja. loyal Westlander. Maar ek- Ek ja. moet reeds die koerant koop. As seker maar die ou mense wat nou nog, you know, die paper lease. Ik ook. Is Ja, die ek is het gelap. 2833 skoolkinders swanger. Ja? Ja. 2833. En wie maak nou vir hulle swanger die boys by die skool? Ek dink die is 'n debat nê. Mm. Van how do you teach your boy not to be so ora? 'n Mens moet albei aanspreek hierso. Ja, als Albei is guilty. En ek wil vir die meisiekinders sê, why do you do this? Because nou gaan die gewig is op jou. Want die kind is by jou. But according to the law of this country, if you are a certain age, you are still a child. And if you are a child, you are under the guidance of your parents. So als je zwanger is, blameer ik je man op pa. Of course. Van je man op pa wordt weet waar ze is en alle twee als je nog een kind is. So je kan je wel passeren aan 10 uur in de nacht buiten op straat te zien. In de Ja. maas naar je zien. 10 uur aan kan iedere Europeaan, kan iedere plek voor dingen gaan doen. Verstaan? So je kan niet als je kind nog jong is, hij brengt hem gaat zo mee naartoe en dan zit in de kamer. En ze Maar wordt soek ook in toen die kamer in die eerste plek. Zeker. En as Duisend jy 'n ons chomie wat van 16 wat nou kinders gekry het, haar ouers celebrate nou baby shower en dan as ek kyk mos Is op mens na as kan dit doen, verstaan jy? En die Wie like doen baby kyk showers? die children they having sex at school, verstaan jy? En dis die Correct. ding. En dis hoekom hulle so klomp swanger is. Hulle beplan dit. They don't even know wat gaan aan met die goede nie. Verstaan jy mos ie? And you can be guaranteed as I cherry swanger is, die jong gaat go because it's a totally different responsibility. En hy wil nie deel wees daarvan nie meer, bra. Weet je wat de beste is bij dat Jones? Zeg maar, dat is op school. Mm. Zijn liever aan. Sê ja. Hij gaat study verder. Ja, en study alle verder. dingen En jy bly by punt 2. Ja. Maar nou kom ek weer terug na die guidance wat die parents gee because I will be that parent as my kind moet dink en jou lewe gaan nog stil staan. Ja, Because jong. it's unfair. So voor mij, mijn persoonlijke gevoel is, ik blameer je ouders. Als je ook kunt, ik ben je ook kunt, is je naar jouw tak. Zij moet bij je beter controle ook met. Anders hij kan nou,
haar ouders is weg, ze die man palen, ze blijven mensen en zij stoeien. Dat was staan, oké, de social life, het van het terug, of in het sociale leven, het van het terug dat doen, maar als je uit huis komt, waar je ouders blijven, ze is onder mensen zijn guidance, ik wil meer in mensen bij wie je blijft, maar dan moet dan niet iets zeggen met die kind. En ik denk back in the day, being part of these sexual acts, né? Lots, die cherry, die freino, en ook drugs die bums. Het was een exciting thing. Hoor mij recht. Het was een exciting thing, maar het gebeurde is maar net zo niet. Verstaan je? Het gebeurde zo once in a while, like op break, zeg hey, cherry of nee. First base, second base, basis bestaan niet meer. Het is nog zo scary. En die kinders doen net links recht as hulle boot. Ek dink die kinders is boot mee, bro. Hulle Nee, maar dit is scary, nee. Ek en my oudste nou dat 'n conversation when hy sê mos ek is very melodramatic. Ek overreact oor alles. En toe sê hy vir my daar's hoeveel kinders wat sexual active is. Wat hulle weet for a fact, hulle is nie meer virginities en ek sit en throw 'n tantrum oor petty goed. En toe dink ek, wow. So it is eens meer like a thing that jy yourself save. You know, die trots van, you know, ek is die sexual active. Dit is gone. Ja. Die moral fiber is, dis seker maar 'n very small percentage. Maar dit is scary. Ik blameer ouders. Julle moet beter doen. Als ik daar enig veel as 'n ouer en my kind nou iets dat raak op skool of doen goed is, blameer hom my. Julle kan dan sê ek sê wat ek blameer die ouers. Ek hoor so hy is die kind is nog kind onder jou dan. Ik was streng geworden, maar goed. Die straf wat ons dan krijgt is op ander level. Als je verkeerd trap, als je dan weet hoe laat je zo is, de ik wordt geslepen en alle routers. Als op mij, mijn beleving als ik in die aarde rondrij en ik zie die type kinderen op de straat is, op het intype, ik kan maar zien, die is een jonken. En mijn peers staan een jaar over alle als je op straat die, maar die lijkt is, moet ik zeggen, als je stil. Ja. Als is bij. Nou kom ik vragen over een tough question. Nee. Die tiener is nou zwanger. Als hulle 'n ou topic al. As hulle voel wat die antwoord is, dan beweeg. As hulle pro-life of pro-choice. Hulle noem dit dat. Wat is 'n pro-life, pro-choice? Je kan nou die kan nou of je kan laat gaan. Voor die alle nou tiener zwangerskap, voor die algemeen as hulle kom by abortie. Hulle moet nou as nou die nieuwe naam is nou pro-life of pro-choice. Ja, is pro-choice die Amerikaners. Ja, ze willen die nieuwe dan. Als het komt bij iets zoals dat verstaan. My bro, ek is pro-life always, bra. En ek verstaan, bra, is complex, bro. Because sommige kere word jy verkrag. En hou jy die kind, hou jy nie die kind die lots mee, bra, ne? En as hy kind gebore raak, die ouer geniaal om vir die kind die, want is 'n kind wat sy gekry het, want sy verkrag. En die kind word getraumatiseer want die ouers worry nie, sy wil, en jy vind uit, en jy raak dan wat se tipe persoon, verstaan jy? But ek sê nog steeds, my bro, I'd rather you be in this world, my bro, met jou traumas en 'n klomp nonsense en challenges, as wat jy nie die kans kry om life to experience, my bro. Verstaan jy? Because why, ek 'n klomp keer, dit was jy nog van praat, ek het baie van die conversations geluister van die abortie, die dinge is, because why, once die dinge is daar, so it's life. Verstaan jy? En baie mense wil die accept that as jy die kind afmaak, you are killing a life. Verstaan jy? Jy's 'n moordenaar, om so te sê. En dis nou kras gesê en dinge, but that's just what it is, my maas again. En ek verstaan, is complex, bro. But, ja, that's me, bro. I'm not God to kill life, bro. You know? So ek is pro-life, my bro. En soms is ek wel, vooral in die staat, in die situasie, wanneer jy sê, nou wat die ding is, as jy gevolgens was, verstaan, is traumatizing. En ek verstaan dan ook, verstaan jy, as jy nou verkrag is, en jy wil, bro, who am I to judge you? Ja, maar dat is niet tragische ding, bro, verstaan jy? Het is bad, maar op die einde van die dag, daar is zoveel avenues, dat je kind kan opgeven voor adoption. Die ook. True. Ja? Dit is nou like in, my question is,
as jy sterk genoeg om met jou conscience saam te lewe. Because taking a life, it will haunt you. And it does. It does. En ek Miro sien dit Lots. by veral met counseling. Die seer, it never heals. Never man. heals. It never heals. Terus nota tu kya ne? Nota tu kya. So En ek het daar met dis- Cherry dis- ook al gesels my bro. En somehow bring hulle daai dinge se op. Verstaan jy wat Because beteken your it's body still knows it's wrong. Your subconscious knows. Is reg ja. Okay, En nee. meeste van hulle het al goeie ervaring gehad. Mhm. As Ja. as nou was goeie. So ja, was er wat groter respect vir die mense. Baie groter respect. Vanaf ek met mos u dan begin Ja, ek you know what Parang king. nie baie nie, maar net jy bietjie, you know, maar dis daar los. Ons moet op een So was u jy represent Ja, na. Dis daar lekker die altyd so. ons sakal ons no va en ons kan ons koma. If you can't beat Yo. them, join them. No. So para na you can't beat them join them, né? As die is dan maar 'n ding man. En ek sê myself jong om so ver te laat ry op gras te laat sit en na musiek te luister. Nee. Dan as ek maar you want to join them. You want to join them. En ek kyk Wil met net foto's vat om te Yes, wys ek was ook ek was daar. op die Easy Sunday. Easy. En dan so kom die ouens se jewelry ook uit, né? Oh, Wat wat aan dan? praat jy? Ja? Hulle het o, ek kan wel van die toilet ja. Lang rye. Die toilet. Ja, ek sê nog eens verstaan, jy change in jou skelmpie Sunday toe. Daar is dit. Bang jy my bro. Want jy weet dat alle mense gou. Daai aan ou van Amerika ne. Ons het sê laas dat die beste plek is om na gaan na plek toe waar almal is. Ja. Maar verstaan so ek sê mense moet net ding sien maar. Ja nog man. Nee. Door Audacity. Audacity maar nog dink aan die laas jou so sê nee. Gaan na but the Audacity my bro. En Easy Sunday se word jy maak teksies op en is klomp communities ek nie maar langer van se mense gou. Verstaan jy? Ja, dis 'n Mense en paar ek en wat Cherry en ek vat as my skelmpie dinge is alles daar. En hier is jy op die screen live. Ja. Maar ja, ek was nie die klomp klag van Easy Sunday. Almal like het maar as mense die toilette het gekla van lang rye die organisasie. Ek dink ja, ek kan nie klaar met Joel en hy sê die ons kan nie die organisasie maak, ons kan nie weer as Easy Sunday hy is skuld die. Die Joel hy is skuld die. But they create the environment for jewelry. Verstaan jy? Like yo. Easy Sunday. Ek dink nie volgende keer is in Januarie maand ne. Die 4de dink ek dit is. Yes. Gaat hy aan die daad, ek daar dan lekker. Weet jy, Is dit op jou diary? nogal sê ek is oor live music en bands en hy goed my bra, but dit's te veel mense my bra. As regtig wat too much. Ek like live musiek. Ek Nee, like live. dramas En hy nice, goede. nice. Maar as ek sê die environment is te echt. Is te erg my bra. Mens kry nie meer daai wat jy net rustig kan chill. Like Maar die is mense drink nie meer vir hulle self nie. maar ek dink as die alcohol wat daar is bietjie anders dan. Ek weet Nee, maar in 'n goeie jaar nie. Daar is goed in die alkoholots my bro. Ek kan vir jou Wat want, getuig my bra. Daai alle man sê Carrera. hy net bier gedrink. Ek sê kan nie visie. Oei, jy like man. Dis nie blik label. Nee, maar die ek glo reg van na COVID dat as iets in die wyn, want ons kan nie so ons kan nie so oor wyn wil visie. Verstaan jy my bro? En die laaste keer wat ek gedrink het, die wyn proe en ek soetere. Wanneer Nee, was maar dit? dit is. Daar is nog my laaste top was op January 25. Die het proe soet, my bro, het proe lekker. Het proe soos nog. Verstaan jy? Jy kan nie genoeg kry nie en jy raak uitgevriet. Verstaan jy? Nou maar ons mos nie. Red flag. En dat's nou amper soos 'n draak my bro. Verstaan jy? Alright, back in the day, alcohol was alcohol. We was doing it for the naweek, you know what? But today is when if we can drink, let's. Dis Ja. skrikkelik, joh. So ja. And it was Easy Sunday. I'm not bashing Easy Sunday. Easy Sunday na klomp van die goede is ook maar net, you know what, excuse to go and sleep.
Verstaan je, want as wil jy net gaan sê, maar is ja. Nou wil jy nou fair gaan. Ja, maar kyk nou net die risk, nee. As jy nou 'n taxi of 'n van opmaak. Hulle is responsible, hè, moet dit alles sê. Die Hulle is baie responsible om laat drywer hulle dat kry om volle te ry. ja, maar dan die drywer daar is om te ry en nie saam. Ja, ek kan nie saam Easy sê nie. vibes. Easy vibes. Julle nou missing. So ja. En dan so gepraat van ons by hierdie Sunday. 'n Interessante topic het waar uitgebreek. Dit was tussen twee content creators. Die debat gaan, ik noem het debat, ik wil eens installeren. Die debat gaan oor, als één content creator geweest. En die ding is, als je bij zo'n event is, als je zo'n klomp mensen. Nou, is nog niet een private plek waar ik en mijn vrouw gaan. Als het bij spa of was dat in bestaan. Bij private, het is nou bij een public event. Ik was misschien die van die sauna, ik zit bij die backstage bij de VIP, ik zit die van die crowd. So, die mensen gaan je overvallen, maar zo, ze hebben gezien naast hem, ze mensen gaan overvallen, dat zo'n foto's. Gaat het veel willen voor je dus zeker hier? Ik heb nog genoeg aan, ik wil ook met dit niet. Ik zoek je foto's, ik weet dat ze wel rustig gaan. Oor één kon ik er zijn, nee, maar of alle geklaard dat zijn, of ook niet foto's wat maar alle in de koers bij. Het maakt zeker zin als het nou, hij zei, maar ze heeft foto's gevat. En die andere kant van het was weer geweest, dus dat is zo fans. Alle support jou, zo, zij Make time for zij gun het aan hulle as jou plig om het te doen. So, aan wat kan van die fans staan julle? Ik weet het laatst jaar sê in die paai met Robin, dat was your fans, my dog. You have to, bro. En ik sta nog steeds 100% met hij wat ik gesê het daar. Verstaan jy? En ik denk, je moet ook een beetje mindful as lots, dat as jy mos nou op social media is en jy 'n groot following en jy's op het, jy weet dat when you go to that place, mense gaan foto's vat. En jy weet mos ons mense ook, verstaan jy my bra? So ek sta nog steeds met daai ding, my bro, jy moet vat, anders moet jy nie gaan nie. Sien jy, of anders boek jouself in by VIP. Want daai ding gaan kom weer. Verstaan jy? En then I will also defend and say, nah man, raak moeg, my bro. Verstaan jy? Maar jy kan nie wel moeg raak, is die van jou weg. Verstaan jy? Or nou posting on social media and posing vir foto's as so. Verstaan jy? As jy voel jy's 'n celebrity op 'n TV op 'n phone, dan moet jy 'n celebrity wees, my dog. En regte liewe ook. Verstaan jy? So ek staan met daai ding my maas again. Jy kan nie wel moer daar vir foto's vat jy wou celebrity wees, dit moet celebrity. My bad. Dan mense Fortunately ken ek nou die ander content creator. Kinda close. So ek sal altyd vir support because in haar journey of ons paths het gecross wat sy nog letterlik begin het met haar journey en die groei en ek kan safely sê sy is nog steeds daai tipe persoon, very humble en sy sal altyd tyd maak. Ek kan onthou die eerste show wat ons saam gewees het ek vir gesê I love for the day wat ons event sal saam MC en lo and behold gebeur het by die koelkamer. Maar sy is nog steeds was sê die cherry wat die foto's gesê daar is maak nie. nee, dis die ander een wat gesê het jy need to Oh, jy moet tyd maak. Dan was die as 'n Facebook as jy as Cesar en Megan en dan Allen. nee, maar waar gaan met Chase en Megan? En Chase en Megan is mos celeb Danny. Sy is ja. Caribbean. Sy is Caribbean. Maar Chase, wat staan jy? So Chase sit jouself uit as you know what I am the hinja. So dan moet jy die foto's vat. Verstaan wat as ek vir haar moet sien, dan gaan ek ook wel 'n foto hê because I'll see nou weer die hele op social media dinge. En as jy gaan sê nee, my guys, en she's regtig moeg bra. En she's frustrated van foto's van dinge. Ek weet nie daai nie. Kom maar is dit amper so. Voor daai het sy het foto's gevat. Ek sal kan dink ja, 'n klomp. Seker punt toe. Maar ja. But when you go to a public event, dan moet jy mos maar weet. Jy moet weet. Jy moet weet. Dis like 'n unwritten rule. Jy moet weet. You know. En ek het vanoggend of vanmiddag so experience gehad met die dametjie wat so huiwerig was. En dis ek like, jy foto vat. Sy sê ja, maar so skaam man. Maar toe het ons so lekker geengage en toe besef ek net weer
you know, the importance om mense te acknowledge en te sien is As long as baie belangrik. mense besef jy mos, you know what, is jy in politics, jou voters, vote jou in, laat jou uitdalig, is jy jou fans, of jou dadelijk af jou afdingers ook. En jy moet mindful wees van hy ding, omdat jy moet dink vir jou fans ook, my bro. You know what, 'n klomp mense, they want a celebrity status, maar dan wil jy nie die celebrity lifestyle leave nie, my bro, los, verstaan jy? En a celebrity lifestyle as draining, bro, as jy gaat voel, okay, I'd want to be a celebrity, bro. Because why? Nou moet jy gaan, jy say, alright, I am a celebrity. Celebrity het a sekere type style of look, wat jy moet aantrek, jy moet byhou by dit. Jy moet by over die trend. Wie wil 'n celebrity wees, my bro? En dan is Christian mense wat wil, but then, I'm not. Mas En hy laat die foto's by. My bro, I will never say, verstaan jy los, it's too much, it's training. So praten was één praat zoals nee. Praten ze liberty of. Alle foto's wat mijn ding is die. Ik lijst winkel toe gaan man. Maar nou mijn ding is die. Ik denk dat je als ik aantrek was ik nog regelen. Als ik op die polen kom, was ik nog heel iets aan die dag. Maar die week so ik had aantrek dit voor de gemaakt. Nou wat kies ik om uit te winkel toe gaan. Nou aan elkaar winkel toe gaan. Andere mensen mij. Hoor ik hier regen. Yo bro, ze represent. En dan zeg je, yo, bro, zie je plakjes en zo. En dan dacht ik was iemand uit het. Toen zei ik was iemand ik keer gereden in wat zodat ik hier kom van die foto. Dus ik ook zo vaak getrek. Ik was maar leren man, als ik maar hier instappen maar ik maar. En hij zit dan maar, verstaan je zo. Ja, zo hij was al algemeen geweest. En ja, ik was daar aan bootzijde van die kon verstaan, ik koos bij. Toen was ik er op een toe, mensen dat mocht, maar ongelukkig, je hebt fans. En je verwacht, alle moet je follow, alle moet subscribe, alle moet je goed koop zo. Je moet maar tijd afstaan voor alle. Zo ja, de koer in de bed, ik was wat dit. Maar als iets bij je goede dingen noemen, wat ik is samenstemmen. En ik was nog als bij je te leren stellen, ik nog als goed dank. Ik was te leren stellen jou. Wat? Maak die maar een personaliteit. Als ik wil zeggen maar op een staan. Als ik ben favorite over fame en Brad Schultz. Nee, ik like zijn content, ik heb Brad Schultz aan. Maar als ik nou zie op social media Brad Schultz doet iets verkeerd en ik kan iets veranderen. Niet omdat ik hem follow en ik weet iets verkeerd. En dit wat gebeurt op social media die is daar. Die creators, nee, doen zo bij verkeerde goed. Ja, omdat alle fans met alle follow. Stem alle fans samen met hulle doen. Iemand nou zegt weet, hij is verkeerd. En nou dat gloeit hij man, hij zegt echt. Maar hij zegt, op zijn manier en wat ik doe is verkeerd. Verstaan, maar omdat ik voor jou follow, nou die vind ik voor jou. Zo waar zijn broers. En zij dan nog het. Wat heb ik gedaan? Of lang aan, of sample MC. Zo, als hij dus hij daarmee genomen misschien iets verkeerd wil gaan zeggen. No, but ik support me zwaar. En als ze iets verkeerd doen? Eet ze al iets verkeerd Nee, doen? maar algemeen, als ze iets verkeerd doen, dan gaan ze wel uitkomen en zeggen op social media, maar... Maar zij heeft iets verkeerd gedaan in de eerste plek los om social media te doen en te zeggen, wat is wat? Dat is aan ze. Dat was van jezelf. Nee. Die conversation het online begin. Die post was gemaakt en toen het alleen net een post. Maar zijn hele verhaal, want om ze is ook haar iwers betrokken. En dus die hele thread. Ik heb die veel gelezen. En dan smaak haar opinie geleverd. Kijk je, als je celebrity is, dan ben je foto's wat meer fans. Dat is waar haar vrienden gekomen. En dan begin je geraken van die bezigheid. En op een andere way, mijn bra. Wie is jij als een fan om te zeggen, ja, maar jij moet foto's wat samen met ons. Ik ga van een punt, mijn bra. Can't be thinking it now. En die ogen, ja, zo similar denk ik, maar ik speel ook af, mijn bro. Verstaan je dat? En ik ga in die park. Ik denk dat het een karreplek of dan. Het is vroeg nog hier, 8:30. En ik is misschien ochtendmens. Oké, kom maar in. Ik zie kwaad, maar mijn gezicht lijkt kwaad, maar altijd. En nou zei die een vrouw, nee, bro, dat is volgende keer als je inkomt, maar niet kwaad wil visie. Je moet smile. En ik is gefrustreerd, bro. The expectations. Ik denk misschien, ja, bro, wie is jij? Om van mij te gaan zeggen, hoe ik moet voelen, bro. Wat staan je lot? Maar bij mij daar,
Dan lag dit af because why jy is ook mindful that you know what, ja man, die mense, dis wat jy iets daar, bra. Verstaan jy? True. Ik ben Jules, man. Ons geven Brad Jules. Yes, maar ze kan dat. So hulle moet in die winkel so inkom. Klapba. En doen dit net as jy nie wag vir want. O mond. Maar sien jy, Is the waar, ja. expectations, joh. Nee, is dat ook. Dat- Maar ag, is Ik nice weet man. hoe ik was op social media. En wie ik rechte liefde was. Mensen weten, ik als ander persoon van rechte liefde. Zo, alle gaan niet meer bij je vragen om simpel te vinden rechte liefde. Gaan niet meer mee krijgen. Ja, Brad Jules, alsjeblieft. En ik heb je plek. Yes, maar ze kan dat. Nee, maar my ding is die loods my bro. Kyk hier, maar my ding is die. Alright, as ek post op social media, dan ek try my best om ek te wees, my authentic self. Yeah. I'm not gonna fake nothing, bra. Verstaan jy? En ek but the other side that I'm not showing is die kante wat ek nou behind the camera is. Ek is nog steeds dieselfde so. My phony side wys ek op social media. En dit sê ek is fakey. Is my die ander kant wys ek net. Jou different layers. That is my, ja, so what you see is what you get, my bro. En dis hoekom ek try, maar as ek mense sien, they must see the real me, my bro. Maar ja, ik is nooit klaar met misschien, maar ik is de leren. Ik kan niet geloven. Yo. Maar als je dan moet ik opletten wat eerst daar, zoals je, alle following laat geloven, alles is recht. Als je mensen op je en je following hij veel op, maar je following weet, het is iets verkeerd, man. Maar nou kan nog steeds weer op, hij bent nee en alles je gegeven is, alle je toch zeggen, het is iets verkeerd geweest. En als ik kan mensen niet accountability van die, want je vrienden het geloven, joh. Jouw acties is recht. En jy weet precies, jy is ook verkeerd. Het is verkeerd, maar jouw fans, kan je wel het al eerst hebben. Yo. Maar dit is dit. Ah, nou, hij doet, ik wil ook een high topics van die. Als je dat wel klaarmaakt met high topic, ik zie al, als mij je gekant in die BEE. Dank jullie, BEE is een reisloper, dat Jules. Dat is van As 'n BEE. reislo, as jy 'n reislo nie met dalk. It's for, you know, black empowerment and transformation, you know, dis waar die ekonomie moet kom na oost. I mean, begin die apartheid het hulle wat gehad. Als je die wie, Afrikaans EE. Die wie, Afrikaans Economic Empowerment. Ekonomiese bemagtiging. Hulle het dit gehad. Dis hoekom hulle wat daar is en ding as die verkeerde ding wat ons doen met BEE as black people. Okay, take die apartheid whites. Hulle het EE gehad, my bra. But hulle het seker gemaak dat the whole of Afrikaans ding is AET. Endless daar. Ons dieselfde ding, my naam will change from AEE But to now, BEE. is this a Maar leg- net, Tim Bisa hospitaal gaan mag leeg. Dat is een persoon en ons ding is. Oh wow. yo, Wat is dat, Jay? Is maar net hy ding, hij is bijna goed Christian. BEE is een goeie, Hij is bijna goed is Christian. een goeie ding. Ah, ons benefit daarvan. Ons benefit mee, bro. Die onop je gewoon benefit van BEE. En kyk, bad. ek stem saam met die wit mense. You know what, as jy kwaad is op BEE, ek stem saam met julle, maar ek stem nie saam, skrap het weg, bro. Verstaan jy? Julle het dit gehad en het gewerk vir julle. As ons maar net die adapt mee, bro. Gaan het ooit die gap close? It can. Die gap is It can. Het massive. zou, ja, het zou. Het zou als een As dit weg het, dan is dit ja. Kan. Het zou. En 30 jaar is het lankie. Heel veel mensen 30 jaar is lankie. 30 jaar is. 30 jaar is 30 jaar. Want nou 10 jaar, als je dan van elkaar geeft, niks 20 jaar is. Zo 30 jaar is. En ek stem saam met jou 100%. Dit ja vir the current government wat besig is om te verloor om die land reg te ruk. Is min, bra. Is min tyd. Maar lots, dit ja kan ook lang wees. En ek dink hoekom want ek het altyd vir mense gesê, nee man, wat praat jy 30 jaar is nie so lank vir 'n land om te ding as but now I understand me, bro, as jy sien hoe hulle die land opneuk. Dan lyk 30 jaar lank. Verstaan jy? Want jy trying to transform me. Jy steel nou. Of so, verstaan jy? Ja, als je bij je goede hand so ja. BEE. We. WEE. Hulle kan, dit was die women empowerment, the WEE. Daar is hy.
Gee vir ons die Dan krijg je kans. mans To jammer. take over. Nee, as hulle dit moet hê, hulle stel nie meer belang in ons bra. Dan krijg je mans jammer. Imagine. Chase the Maar bag. ja, guys. Hij was episode 56 van die Maak en Praat podcast. Is it? Mijn stem is net weer. That's gone, ja. Weet jy, ons as mans, nee, as eindelijk die government en die charities is die mense wat die tenders kry. Maar hulle vat ons ja. Op een Maar als we praten altijd gewoonlijk in Oost, als je ons... Ik mag eens dat we die kamer bij deze. die government huis, nee, as dit die charity. What even? Mense, ek verstaan hy dan nie meer, bro, lots. Maar dat zoals... Als ik bestaan, als je getrouwd is, nee. Zo een paar van die kamer bij deze. Ik heb het geleerd. Nee. Als iemand wil iets vragen, dan moet je voor wat vragen. Maar je moet ook getrouwd zoals met nou. Je moet nou samen schrijven, als iemand iets vraagt, misschien een grote reden wat dan, nee. Maar nou was mijn vraag is, als ik als man en ik doe kom als man en ik vraag, ik wil gewoon je hamer lien, gaat je wel voor het vragen? Verstaan jy? Gaat je waar zeggen, Ek sê my, jong, mijn iemand zoekt om je hamer, kan ek maar die hamer gee. Nee, maar as waar my, ek hou top met Chomi, nee, met Bra Steven. En ek weet nie as dit 'n ding vir hom van hy weet sy vrou mense het net sê nee, nee maar alles, Ja, verstaan want jy? eigenlijk goed dat ze net... En hy gebruik het nou as nee, jy maar die vrou afvra, maar hy weet, hy wil nie sê nie, maar hy weet, sy gaan nee sê, ek ken haar, as ek hoor, sy sê vir die vrou, weet jy klaar, voel ek as maar sê, ja, nee, my bra, hou man, sy gaan niks hier reg kry nie. Julle is die regie. Maar hoekom moet jy vir die Wow. vrou gaan vra dan? It's like respect. Power, ze respecten. Sy Wha- respek. As No, power. it's respect. Dat is power. Isn't it? Jalla ko sê nie vir ons, kyk kan ek gou met my vriendin Tang, ze hebben met tanglinie. Oh, ze Met hebben tang- met tanglinie. tanglinie. Is it en ons not gaan hare doen. mutual? Julle sê, kyk ek en dinge se gaan Sarah gaan uit eet, nee? As jy Yes. vra nie, sy sê dit. Jy's geïnform, wat meer? Alter, we gaan niet meer worden in vorm. Wat wil jy nog hê? Nee, vrou mense, los soos ek gesê het, if they can't beat us, they joined us en nou hulle die don't. manne in die society. Ja, dat gaan we Hulle dra nou na reg, die vrou mense dra. Dat zijn maar niet broken. Nee. Wow. And let's be honest. As jy kyk in klomp huwelike en relationships en even die life in total, hoe mans mense kwyl as hulle cherry sien en dinge, as verstaan jy, agterna en dinge se cherries around the world, they dra die broekdop. En ek dink ons moet Maar als opgedreven dag, alle koel achter die mannen aan. Nou maar reg met bro, ja. Ons nou die pooi. Ons nou pro obi Potensiaal. Ja, jy my woorde mooi kies. wat dat belief. Ek is op 'n woord. Nee, van julle wil mos in julle feminine wees. Nee, wacht. Nee, as jy was feminine Masculine jelle. en feminine. Jelle wil soldate wees. Ek sê staan ek aan. My knie is klaar. Ja. Zit hij, hij is dat niet. Yo.